आज मातृभाषा काणांशर नवम श्रेणी भाई भाई मानक पुणी थे स्वागतम। आमे प्रबंध आलोचना करथिले। प्रबंधर शीर्षक थिला समूह दृष्टि। प्रथम भाग आमे आलोचना करिसेंती। आज पुणी आमे द्वितीय भाग आलोचना करिबा। ए द्वितीय भाग आलोचना करबा पूर्वरु मु केते गुडिया तुमको प्रश्न पचारुछि। सदाशिव मिश्र केउ विभागर प्रोफेसर थिले? अर्थनीति विभागर। जनक केउ राज्यर राजा थिले? मिथिला। किए ए देश में आध्यात्मिक संस्कृति सृष्टि करथिले? मुनि ऋषि माने। राजा आगंतुक को कौन अनुरोध कले? स्नानादि पर भोजन कर विश्राम करने को अनुरोध करथिले। वर्तमान पूर्वाभास मु आलोचना करुछि। आमे जहाँ आलोचना करथिले, लेखक सदाशिव मिश्र एकाधार बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी थिले। से थिले जातीय स्तर जड़े विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ, अर्थनीतिर प्रोफेसर, रेभेन्सा महाविद्यालयर अध्यक्ष, उत्कल विश्वविद्यालयर कुलपति एवं तांकर मौलिक चिंताधारा रु समूह दृष्टि प्रबंधटी आत्मप्रकाश करिछि। वर्तमान मु आदर्श पठन करुछि। तुमे बही पृष्ठा 72 को देख। राजकीय समारोह रे अतिथि तांकर नित्यकर्म समापन कले। तापरे जनकंक सहित मध्याह्न भोजन परस्पर सम्मुखीन होई बसिले। नानाविध खाद्यपेय परिवेशन करागला। उभयंक मध्यरे मृदु संभाषण चलिला। भोजन शेष करी उपवेशन कले गोटे मनोहर कक्षरे। जनक पचारिले, जतिवर खाद्यपेय रुचिकर है? अतिथि उत्तर देले, अति चमत्कार, उपभोग्य भोजन, चर्व्य चस्य लेह पेय समस्त तृप्तिकर। जनक कहिले, आपणक तृप्ति रे मोर आनंद, किंतु राजर्षि जनक मु ए सब उपभोग करि पारिली नाही। काहींकि ऋषिवर हैला कौन? मोर ठीक मुंड उपरे खंडिया सूक्ष्म सूतारे गोटे तीक्ष्ण खड्ग झुलुथिला। हाथ पाटी को नेला बेले आखि मोर थाए से खड्ग उपरे खाद्य गिड़ी दिए। उपभोग करि पारली नहीं। से स्थान रे से खड्गटा झुलुथिला काहींकि? खाइबा स्थान रे गोटे खड्ग ओहळिछि काहींकि? एई खड्ग मते करिछि संयत। जनक उत्तर देले, एई खड्ग उपभोग रे मते करिछि निर्लिप्त। मु मिथिलार राजा, उपभोग करिबि। शासनदंड सर्वदा थिबो मो हस्तरे। मात्र से समस्त प्रजांक मंगल पाई, समाजर श्रृंखला पाई। मिथिलायां प्रदग्धायां न मे लाभे न मे क्षति। ए मिथिला राज्य जब दग्ध हो जाए, भस्मीभूत हो जाए, तबे व्यक्तिगत भाव में मोर लाभ नहीं कि क्षति नहीं। उपभोग मोर राजकीय मर्यादा, शासन एवं श्रृंखला मोर राजकीय कर्तव्य, समाज कल्याण मोर राजकीय धर्म। एई खड्ग मते अनासक्ति जोगरे दीक्षित करिछि। श्रीमद् भगवत गीतार कर्मयोग अध्याय लिखा अछि, कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय। जनकादि महापुरुष माने कर्मर सिद्धि लाभ करिछन्ति। से कर्मर थिला कर्तव्य बोध। व्यक्तिगत फल प्राप्ति से आदौ जड़ित नथिला। धन दियो, जन दियो, जस दियो बोली आर्त प्रार्थना नथिला। जनकादि महापुरुष माने एभली कर्म साधनार सिद्धि लाभ करिथिले। से कर्तव्यर दर्शन थिला जनमंगल, समाज कल्याण एवं व्यक्तिगत अनासक्ति। सेथिरु प्रश्न उठिब, फल प्राप्तिर आकांक्षा नथिले कर्म लागि प्रवृत्ति आसिब काहु? पारितोषिक नथिले प्रेरणा आसिब कुआडू? लाभ न थाई बणिज करिब किए? निष्काम कर्म कौन संभव? ए विचार सब रही। प्राचीन काल रे भी थिला, एबे मध्य रही। रामायण जुगरे थिला, महाभारत जुगरे मध्य थिला। साधना रे तपस्या रे कामना सिद्धि थिला अभिप्रेत। आधुनिक जुगरे आडाम स्मिथ लिखिले, कौन सी लोक को मुठाए बाली देई प्रतिश्रुति दियो, ए बाली तुमर, से लोक ए बाली मुठा को सुनारे परिणत करदेव। धन संपद मान मर्यादा शक्ति क्षमता ए समस्त होइछि प्रेरणार उत्स। मात्र एक कथा मध्य सत्य जे समाज प्रति दायित्व थिरु विच्युत होई नथिला। गत 200 वर्ष मध्य शिल्प वाणिज्य क्षेत्र में जो अभिनव अग्रगति होबार लागिला, प्रणाली एवं प्रविधि रे जेभली उत्तरोत्तर परिवर्तन घटिबार लागिला, सेथिरे धन संपद क्षमता अल्प कतक हाथ में केन्द्रीभूत हो आसला। बहुमात्रा प्रतिक्रिया
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାହିତ ହେଲା ସମାଜର ଅକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରପୀଡ଼ନ ଉପରେ। ଏଥିରୁ ଉପୁଜିଲା ଅଶାନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ କର୍ମଯୋଗର ଏକ ରୂପାନ୍ତର। ତାଙ୍କର ସକଳ କର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅଭିଯାନ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି, ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ। ଗୀତା ଏବଂ ବାଇବେଲ, ରୁଷିଆର ଟଲଷ୍ଟୟ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରସ୍କିନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଥୋରିଅଙ୍କର ଲେଖାରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ। ଏହି ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ବା ନ୍ୟାସିତ୍ୱ ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜକୀୟ ସମାରୋହ, ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମୃଦୁ ସମ୍ଭାଷଣ, ମଧୁର ଆଳାପ, ଜ୍ୟୋତିବର, ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଚର୍ବ୍ୟ, ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଚୋଷ୍ୟ, ଚଷି ଚଷି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଲେହ, ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ପେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାନୀୟ। ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ମିଥିଳାର ନରପତି ଜନକ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଋଷି ପ୍ରତିମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ବୈଭବ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଋଷିର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି କୌଣସି ଏକ ଦିନ ଜଣେ ଋଷି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମାଲୋଚକଙ୍କ ବାକ୍ୟବାଣରେ ଜନକ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବ୍ରତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଭୋଜନ ପରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ନମ୍ରତାର ସହ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସ୍ନାନ ଭୋଜନର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଏକ ମନୋହର କକ୍ଷରେ ଉଭୟଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ତୃପ୍ତିର ସହ ଉପଭୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ। କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗଟିଏ ଝୁଲୁଥିବା, ଏହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗକୁ ଦେଖି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗଟି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି କାହିଁକି। ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଖଡ଼ଗର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଛନ୍ତି ସେହି ଖଡ଼ଗ ଉପଭୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରିଛି। ସେ ମିଥିଳାର ରାଜା ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ। ନିର୍ଲିପ୍ତ ରାଜର୍ଷି ଅତିଥି ପ୍ରବରକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ସେ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଉପଭୋଗ ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଧର୍ମ, ଶାସନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହି ଖଡ଼ଗ ତାଙ୍କୁ ଅନାସକ୍ତି ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛି। ସେଦିନ ସମାଲୋଚକ ଜନକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଅବଗତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଜନକାଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ନଥିଲେ। ଧନ ଜନ ଯଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା। ସେମାନେ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଜନମଙ୍ଗଳ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନାସକ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଧନ ସମ୍ପଦ, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ପଛରେ ମଣିଷ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ଫଳତଃ ଅତ୍ୟାଚାର, ଆସକ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଉତ୍ତର କରିବ।